Chibai vek ule tun truma chuan Instagram post story le reels te a link tel lova WhatsApp status a man dan le WhatsApp profile a Instagram link da dan yan soi ve thung te ang Instagram post te link tel lova WhatsApp status a man dan an soi masaila Instagram a khan kan han lu tanga he reels hi a link tel lovin WhatsApp status a kan lo mang lu ta a ti chuan helaya share icon hi kan zoom metanga chuanin helaya WhatsApp status ti hi kan zoom metanga khana in lo tanga kan du chuan ta hian status caption kha kan zik thaya chuan kan duang kan je nu khan du chuan status privacy po kan duangin kan da thaya ti chuan kan dunga kan ti fel nu khan sen icon hi kan zoom metanga ti khan a link telovin kha Instagram reels kha kan WhatsApp status a kan lo update mai don ani kan WhatsApp akhan kan han enanga kan WhatsApp status akhan tiana lo umtani kan han enanga katinga kan share chu khachu eta hian view on Instagram ti ta hi lo langanga kan status lo ento de khan helai hi anan click chuan khata tang khanin Instagram akhan an lu ngal mai ari direct mai don ni Instagram akhan Instagram a reels kha anwa en ngal thei bok don ani tikhan Instagram post ho kha a link telovin kan WhatsApp status a kan lo mang thei ta a amai ro chu khatianga man thei lo kha alo om ta thina post ren khat chu khatiang khan ati thei lo ta a enternan hengte po hi lo ti don taila share icon kanan me khan hilaya WhatsApp status a valu mai na kha om talova eta WhatsApp a luwa share kuala a link ne na thon kha ngai da thina khatiang kha a link telova ilo mang du thawani chuanin add to story ti a heni lu tanga chuanin idule i chei dang lamanga hil te je bel the emoji te da bel the khatin khan anga chuti dani thiam vek anga chuan idu anga iti fel nu khan hilai dot 3 hi i han metanga chuanin i save ang save ti kha metanga chuanin kha post kha Instagram post kha khatiang thalak lo po reels le story te po khatiang chi kha direct ka WhatsApp status ta na om lawang chi kha chu khatiang khan add to story a khan lu tanga i save anga chuanin i WhatsApp status a khan status update a khan i zulu tanga chuanin heta hi alo lang ta ni Instagram post thalak kha i WhatsApp status a tikhan a link telovin ilo mang thei ngai du chuan music i et the tikhan du ang khan iti zo nuwa status kha i update mai don ni katiang khan thalak chau lo po story le reels te po kha ati thei vek ani khami ba ka khan nangma story kha WhatsApp status a khan ilo mang du vele ta a tirnan story kha ka story hi kan share don china helaya WhatsApp status a direct link kha na om ve talova kha po kha ma kan tiang tho khan helai dot 3 hi isu metanga save video kan save ta maro chu music kha a save tel talovani chuan khatia kan save zo nuwa khan kan no WhatsApp status a khan tikhan kan zo update anga mai heta hi tuna kan save thar kha ulang ta a music kha
a save tel thelo wang khan a music ang kha idu chuan heta tang khan add music atang khan music sa ang kha hi zonga i add vele to mai don ani chuan idu angai ti zon hu khan status kha hi update anga ti khan Instagram post rang ho kha a link tel lovin i WhatsApp status a ilo mang thei to don ani adot le chuan WhatsApp profile a Instagram link da dan an soi vele thungila WhatsApp a kan lutanga chuanin li.3 hi kanan metanga settings a lutanga ta hian kan profile a kan lutanga nuai ber hi add link tilom ta hian kan zoom metanga Instagram tiloma plus sign te hi kanan met zewanga chuan ta hian kan Instagram username kha kan ziakanga ti chuan kan zia soa kan save mai don ani chuanin kan Instagram link kan save kan da nuwa khan hei tatang hian privacy settings kha lu ngal theya tunge kan profile la Instagram link kha thei tura kan du ti kha tatang hian kan thlang fel ngal thei dona ti khan kan WhatsApp profile la kan Instagram link kha kan lo da thei to don ani kha WhatsApp profile la Instagram mani Instagram link da chu ani a video lo en tu zong te in java in hun man nuam vek ule